mashya agezweho arimo kuvugwa muri aka kanya ku munsi w'129 urugamba ruhuza ingabo z'Uburusiya hamwe n'ingabo za Ukraine. Muri aka kanya abitandukanyije na leta ya Ukraine bavuga ko umujyi w'ingenzi warangije guzengurukwa. Izo nyeshyamba kandi zitandukanyije na Ukraine zishyigikiwe n'Uburusiya zivuga ko zarangije kuzenguruka umujyi ukomeye wa Lysychansk wo mu burasirazuba bwa Luhansk. Uyu munsi imitwe yitwara gisirikare ya Luhansk n'ingabo z'Uburusiya zarangije gufata ahantu rwose h'ingenzi. Ibyo bikaba byarangije gufasha no kwemeza Lysychansk ko yarangije kuzengurukwa rwose. Gufata uyu mujyi bizafasha Abarusiya kurushaho kwinjira mu karere kanini ko mu burasirazuba bwa Donbass. Bikaba ari cyo kibandwaho mu bitero byabo kuva bananiwe gufata umujyi wa Kiev nyuma yo kugaba igitero cya gisirikare muri Ukraine byatangiye mu mpera za Gashyantare. Nubwo bimeze uko nguko ariko Kiev ihakana ibitero by'uko uwo mujyi warangije kuzengurukwa. Ingabo za Ukraine zanze ibivugwa yuko Lysychansk yagoswe, ariko bakavuga ko imirwano ikaze ikomeje mu nkombe z'uwo mujyi, aho imirwano ikaze rwose iri kubera muri Lysychansk. Ariko kubw'amahirwe umujyi nturagotwa kandi ugenzurwa n'ingabo za Ukraine. Bikaba byavuzwe na Ruslan Muzichus, umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Ukraine, biciye kuri televiziyo ya Ukraine.